فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فأثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الضرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المخلوق في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجد وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وتوالى علما وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أجداره الجسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عدم هذا الفضل الذي برد من حجرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فاعترت بوجودها أطلاف الوجود وتردت برد العوالم بامتراج التكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق
فتبارك الله بالإله الكريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه لكم بشرى إجابتي
وصل gagal وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغيب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق زوائد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في كل وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله أكدت نفسه رب العالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا وكان من ظلمة الجهل للمفسدين أشرد وكمل منيرا وما عظمها من منة ذكر الله على البشر وما أوسع من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق رؤيته بمواكب الحكمة لله وأكمل عليه غاية الرضا صلاة ينكسر بها الروح المصلي عليه به وينبسط لقلبه نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في خصبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتبيعوا إلى الشرف سجوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراه النسير اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرور عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه محمد رسول الله في علم القديم بظهور أسرار تحسيس للبشر الكريم بالتعظيم والتكريم أسرار القدرات الدائمة بالنعمات الواشرة والمنات الغامرة فانفلت البيبة التصوير في العلام المطلق الكبير الجمال المسروح بالعين بالبشر الكمال والمكل والرسم الثاني والسير فتحلل ذلك الجمال الميمون كأسلاب الكريمة والبطون فما من فم تطمع إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو الكمال الذي لا تنال في خروجه لا تشرف به معطين استقامه ومعطين خروجه وهكذا لأعداء ولاية بما بدا وظهرت من شر هذا النور والحرام وحصصت به من حصص فكان مسكرا في أسلاب الغافرة والحال شريفات الآخرة حتى برز بعلام شهادتي بشرا لك البشر ونور الحياة أخبار الظهور والظهر فخلق الحكمات وجيب حال لحد الخروج لا ينظر في هذا التصنع ولديه من عجائب ذلك النور المعروف فإن يرسل لا تميم يصرف من شر أوصاف ذلك الموصوف تسبيحا لسامعين من حواس المؤمنين وتبيعا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإن مبعثه علام سعود خير العنام ولكن هداني على تعليم ما حفظه من شيار أصحاب المحبوبين وما أتم الله به في قوله من الفضل الذي عمل عليه وبكي رياض في القول منصورة على مريم والسهور والسنين لا يجعل بحال الأرض الكريمة ولا يتسوق عن السماع والسماع أصواتها العظيمة ولا الله يطع بهم تكلم والسميع فيدخلني بصفات هذا النبي صافي ويرحمني براه ذلك النعيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقل عدلت لمن يخط ما حرد ما أردته بالمنامل مما اشتمله معه من صفات هذا عن المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وكنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الأبيب من أخبار الآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس والغداء بحدائق بهدائق الأسماء والأعضاء وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع بهذه الصورة ونور هذا الحبيب الأول مخلوق ومرض العالم ومنه نفر عن وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما أخرج وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل أشياء قال يا جابر إن الله خلق الأشياء نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأخرجه موجودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حفية إن صرفا شاءت من البرية بكمال الخصوصية أصدر عنا النور المبين عظمه دون من ضربته من العالمين واتخذ هذا النور من جند آدم والمهم وإبراهيم حتى انطلق يد العلم الكريم إلى من نطق بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العليم وعمه الذي بالمخاوف آمنا وسيدة الكريمة آمنا فتنقض ضرب العبد الله فالقى إلى بطنها وضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على هذه الذرات وصوتها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجدونه ثقلا ولا تشكو من ولا من ولا علا كذب الرجال بعد شان من حمل الله وقرب وضعته قروني إلى عالم شهادة لتنبسط على العالمين وبيوضة
Orang tua kami, begitu pun
اللهم صل وسلم وبارك عليه وقل عليكم به الجنة المكنونة والجوهرة المكنونة والوقت المسلم يمشي بسرور بكل ظهر اشرب هذا السراج والعيون مشومة إلى بروجي وتشوقت إلى التقاط جواهر كنوزي وكل دابة قريش تقبل بشر عبارة ونادى بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا تبعني بغلام من بركات وسعادتها ونزل الأرض والسماوات متلبخا بحق الفرح بملاقات أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور الله بالوجود مجد التكريم وبسط بالعدل الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ونوح هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض والطين بالتبعيد وانظر الوجود بهذه على أهل الوجود التبيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكل كيف وفينا هذا المسؤول يولد نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنزل الحق حكمه على أن نزل الله عليهم نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقته أمة تاريخا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السراج فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الآتية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرد سبع الكمال من النور على عمود ورد العامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين ورد صلى الله عليه وسلم بدء قوله برز رافعا ترفعه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجدوب والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مأخونا مقطوع الصورة. ولد ذلك لسرمه عند الله أجر القدرة. ومع خروجه إلى هذا العالم الدعوة من العجائب ما يدل على أنه أشرف المحبوبين أو أفضل الحبائب. وقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الصفاء رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يدي فاستحل فسمعته قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قال الشفاع فأضاء له ما بين المسجد والمغرب حتى نظرت إلى بعض خصومه. قال ثم ألبسته وأدفعته فلم أنزل الخشية ظلمة ورعبه والقصعريرة عن يمينه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال المغرب وأصرف ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقصعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المسجد. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدأ الصلاة فكنت من أول الناس إسلاما. وكم تدعو السنة من عظيم المعجزات وباهي الآيات البينات بما يبدي بعظيم شرفه عند المولى. وأن علينا عنايته في كل حين دعا وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبالأشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله البر الرسول وذكر آيات الله الباهرة في ذلك المعراج. وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. وقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم
الزياد مولاكم جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات فلا أثنى على تلك الحفلة بالتحيات المباركات صلوات طيبات ويا لها من نفحات غامرات وتجلية عالية بحضرة الظاهرات تشهد بها الذات لله وتتركى عواكف الرحمات وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات وتسجد الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء أما الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحفلة مثلها ما عمل واتصل من علمها بما اتصل أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وما هي إلا بالحق حسبة بها حسرة الامتنان هذا الإنسان ولده من عواتق الرحيمة ما يجب عن حمله سكران وتلك المواهب لا يكسر القلم على كره حقائقها ولا تستطيع الأرسل أن تعرف عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين النادرة والأذن السامعة ولا يد طامع بالاطلاع على مستورها ولحاجة بشور نورها وإن حضرة دلت الذي الناظرين ورب أنبت على غير زيد المرسلين ونيئا للحكمة المحمدية ما وجهها من عنايا الحكمة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الحسنات بما تقف عن كتابته بطون الأبرار. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحمدا وأولهم إلى مكارم الأعمال السابقات وأنزعه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأمر الشفيق الرحيم لليتيم والمرمى وله معاصيه لم يعلم إليك القوية التي ترجع إلى خصائص الأنبياء من البرية بمشركه أقرأت القلوب والمنازل وبعبد ذكره تطيبت المجالس والمعابر. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بعمره وخلقه لأشرف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وسط الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مدحها عقدت على نجم السهاد بحلامه وقد انبسط القلم من الدين أخذه علم وخير بالنبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب إلى التكريم والتعظيم والقرب العظيم. على سنن
Pengakuan kita orang dulu, ya, tahu artinya nggak apa sih? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah Rabbi
dan keramat orang tuaku, sembuhkanlah hajatku dengan keramat orang tuaku, kabulkanlah doaku. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nawada al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati al-huda. Wajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura fi fi'l mahmuda wa yaktuba 'amalan fil a'mal al-maqbula. توجهي بتوجهات الخاصلة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تهاج بها المغشاء منه القيودات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على اللذات الكاملة مستودع أمانتي وحفيظ سري وحامي راية دعوتك الشاملة الأكب الأكبر المحمود لك والمخصص للشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي مبشر الشارك لأهل ذلك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تغلبنا من شرف الغرب إليك وإلى هذا الحبيب نهاية أعمالنا، وتتقبل منا ما حكمت به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحمدك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا عدناء برحمتك الخاصة ولا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمحمل بما، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآخره وولاه وظاهره، وقلنا ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات ومع الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا أمنا وسرورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر إلى المدينين واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط الأقدام ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحلم المتين من الذنوب
وسلم على هذا الحبيب المحبوب انساب الارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala bagi menjelang siang secara mengumpulkan kembali atau mengumpulkan bersilaturahmi meningkat tali persaudaraan kita sebagai persaudaraan yang dengan syariat agama dan apa yang telah Allah persaudarakan kita sudah cukup di alam dunia. Kita akan terus berkumpulnya kita di satu tempat yang mulia di dalamnya dan di sini yang waktu-waktu tertentu terisi dengan segala hikmah daripada ilmu Allah, ilmunya baginda Rasulullah, mereka aulia bin Maksari sampai kepada kita, sehingga Allah membukakan hati kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW, sekaligus mengenang almarhum ayah daripada Habib Faisal dan Habib bin Hasan Al-Ahdan telah meninggalkan kita pada tahun-tahun yang lalu. Selalu beliau berdasarkan beliau merupakan yang luar biasa orang tua
Islam dapat Allah anugerahkan berkah doa orang tuanya. Jadi pembimbing agama menjadi panutan kita sampai nanti kembali rahmatullah. Oleh karena itu kita akhir peringatan. Selain peringatan Isra dan Mi'raj, mengapa harus kita peringati? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah membantu kami sehingga terlaksananya acara ini bapak-bapak ibu-ibu para ini merasa kita musisi kakak dan pernah beramal juga selalu mampu itulah saya menyatakan selalu mencintai adik-adiknya, selalu mengawal kepada adik-adiknya. Baik, kembali kepada ingatan bersama. Mengapa kita harus mengingati bersama? Ada apa dengan bersama? Perlu kita telusuri. Mengapa kita harus mengingat kembali peristiwa 15 abad yang lalu, di mana baginda Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan daripada Allah yang tidak diberikan kepada hamba-hamba lainnya, bahkan tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ia menunjukkan patut sekali peringatan ini kita selalu ingat akan peristiwa Isra wal Mi'raj karena keagungan Nabi Muhammad. Satu di antara yang penyebab mengapa kita harus memperingati sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mengingat betul dalam zikra tanfa'ul ini. Jadi kita bukan saja mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengingat juga yaitu peristiwa di mana Nabi kita Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengambil pelajaran. Hanya orang-orang yang beriman yang mau mengambil pelajaran. Satu di antaranya, kita tahu bahwa Rasulullah SAW pada saat itu mengalami kesedihan yang sangat luar biasa sehingga dinamakan amal huzun karena wafat sang kekasih, istri tercinta Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ada apa? Kehilangan istri segitu terguncangnya Rasulullah, segitu sedihnya, bahkan sejarah mencatat itu adalah amal huzun, kesedihan. Berarti ada sesuatu pada diri Sayyidina Khadijah yang menjadi kenangan pada Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita tahu, bukan sekedar meninggal, semuanya juga istrinya pada meninggal, pada kira. Benar itu dulu mati. Benar itu? Betul. Mudah-mudahan cepat dan. Ada apa Rasulullah berbincang? Sehingga Allah berkenan untuk menghiburnya. Berarti ada sesuatu pada diri Sayyidina Khadijah.
oleh syair dari Mesir, yaitu Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan, "Ihfad binafsi, ihfad binafsi qabla mautika dzikra. Al-fikru lil insani fikru umrun tsani. Al-fikru lil insani umrun tsani." Secara kalau saja ringkas dalam makna, jika kita ingin dikenang hidup kita oleh keluarga kita, oleh istri kita, atau istri ingin dikenang oleh suaminya, ibu dan ayah kita ingin dikenang oleh anak-anaknya, tidak ada jalan lain. Berbuatlah baik kepada istri, berbuat baiklah kepada anak-anak kita, tanamkan segala bentuk kebaikan kepada mereka, agar mereka tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, bagaimana syariatnya. Pasti Anda akan dikenal oleh istri dan anak-anak kita. Kalau kita ingin memiliki kehidupan untuk kedua kalinya, kita hidup saat ini kemudian meninggal baru sekali kehidupan kita. Bagaimana setelah wafatnya kita adakan umur kita yang kedua? Umur kita yang kedua adalah sebutan nama baik kita di mana kita hidup pada alam dunia ini. Tanamkan kebaikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, sehingga sebutan nama kita abadi di alam dunia. Contoh pada hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. 15 abad telah berlalu, tapi sebutan nama Nabi Muhammad 24 jam hadir di hati kita. Bagaimana mungkin? Kembali kepada masalah tadi, ada apa dengan Sayyidatina Khadijah? Wafat umumlah orang meninggal dunia. Kenapa setangguh Rasul bisa guncang dengan wafat istrinya? Tanaman Sayyidatina Khadijah membekas di hati Rasul. Kalau bukan seorang lagi dan Rasul, mungkin yang sangat menghadapinya. Betapa agungnya Sayyidatina Khadijah di mata Rasulullah. Bukan saja di mata Rasulullah, tapi di mata Allah. Siapapun harus berbahagia. Itulah kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Apabila Allah tidak akan, yaitu membiarkan hamba-Nya berlama-lama hidup dalam dunia. Allah mencintainya. Tetapi ada apa? Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga Allah berkenan mengajak turun baginda Rasulullah SAW. Diajaknya Rasulullah, diperintahkan Sayyidina Jibril untuk menjemput Rasulullah SAW, untuk diperjalankan, untuk dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperjalankannya baginda Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita harus bertanya, ada apa? Yang namanya hiburan ke Bali. Kalau kita kan begitu ya, kita paham perempuan, ya ada perempuan itu namanya hiburan. Ini Allah menghibur Nabi-Nya, kekasihnya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rupanya ada rahasia antara masjid dengan masjid.
Isa diturunkan untuk Nabi keberkahan daripada berziarah makam Nabi Musa alaihissalam. Tidak perlu dipanjang lebarkan karena memang panjang riwayat Nabi Musa. Berarti orang baik, orang saleh, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya ada yang bisa menghibur kecuali yaitu tempat-tempat kemuliaan. Allah tahu betul yang bisa menghibur Rasulullah karena kehilangan kekasihnya berjumpa dengan saudara-saudaranya. Makanya diperlihatkan Nabi Allah Musa sedang melaksanakan ibadah salat sunnah di atas pegunungannya. Maka Rasulullah bertanya, siapakah laki-laki itu? Betapa yaitu hebatnya luar biasa, gagah luar biasa, menunjukkan kekerasan jiwanya, menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Dialah saudara Musa alaihissalam. Ya Allah, kalau sudah diperintahkan sunnah 2 rakaat, kemudian diberangkatkan lagi untuk begitu zina, ambil keberkahan daripada menurunkannya firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. 10 perintah Allah, pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah memerintahkan melaksanakan salat mereka. Kemudian diberangkatkan lagi ambil keberkahan daripada tempat dilahirkan Nabi Musa di Bethlehem atau Baitullah, karena Sayyidina Maryam akan sanggup menghadapi fitnah yang luar biasa. Bahkan ayah angkatnya Sayyidina Zakaria yang mau Sayyidina Maryam menyakiti ayahnya dengan tubuh-tubuhnya, maka keluar dari rumahnya, dari pavilion rumah Sayyidina Zakaria, dan ditinggalkan tempatnya untuk menyelamatkan amannya, ayah angkatnya, ayah yang membimbingnya untuk mempertemukan dirinya daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan di tangan seorang Nabi, aku menjadi wanita salihah. Jadi pilihan Allah untuk melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Secara singkat, ada misalnya Syamsuddin kasih lewat tangan kita ini, jangan pernah dulu. Baik. Dan silaturahmi masyaallah ini si alumni semua ini. Ini tidak tahu kartu bayaran kan? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengambil keberkahan dari dilahirkannya tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Baitullah. Kalau bahasa Jermannya tempat penjagalan, ya, tempat jagal onta atau binatang sembelihan. Itulah tempat kelahiran Nabi Isa. Ada apa? 2 peristiwa yang berbeda. Yang satu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berziarah, yang satu untuk berziarah bukan ke makamnya, tapi tempat kelahirannya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Isa belum meninggal dunia. Yang satu Nabi Musa diziarahi kuburannya, Nabi Allah Isa bukan diziarahi, tapi diziarahi tempat hari kelahiran. Jadi 2 peristiwa yang berbeda.
Satu ziarah magang, satu ziarah yaitu mengambil keberkahan tempat kelahiran Nabi Allah di betapa Allah diberikan sempurna. Adabani Rabbi fa'asana ta'alimi. Begitu aku Allah itu kasih. Allah nggak mau kasih ini hanya berlalu dalam kesedihan. Dan cukup sampai di situ. Allah hibur Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan saudara-saudara yang para anbiya dan mursalin. Yang pasti kuasa. Menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah yang belum pernah diperdengarkan salawat seperti itu, tapi bila dia menuntut mereka untuk menyampaikan dengan harapan agar Nabi Muhammad SAW memikul beban apa yang telah Allah tentukan kepada mereka para anbiya wal mursalin untuk membimbing umat-umat yang pernah menjadi umatnya, yang menjadi tanggung jawabnya, tapi mereka sudah berakhir masa jabatannya sebagai seorang nabi dan rasul. Maka tinggal satu-satunya yang menjadi harapan mereka agar mereka selamat daripada tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyambut Nabi Muhammad Sayyidina Adam membimbing tangan Rasulullah setelah kadarnya Sayyidina Ibrahim membimbing, yaitu tangan Rasulullah dengan tangan kirinya, yaitu untuk diserahkan keimaman kepemimpinan, kemudian diperintahkan untuk Sayyidina Jibril, yaitu meminta kepada Rasulullah untuk mengimami mereka. Luar biasa. Ya. Kalau di sini kita mendiam liburan kita. Dengerin lagu janda. Itu seharusnya kita laki-laki. Apabila istri kita meninggal, suatu saat istri kita meninggal, jangan jauh dari mereka awliya ulama ini, agar terhibur hati kita. Jangan isi hiburan-hiburan yang membuat menyeret kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita binatang? Untuk apa kita ke Bali? Untuk apa kita ke puncak? Coba datangi mereka awliya ulama salihin yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Begitulah tuntunan Allah kepada Nabi Muhammad. Sungguh kembalinya Rasulullah daripada perjalanan semua akan menyumbang Allah bahwa oleh cara agama. Kita nggak cerita terlalu panjang. Inilah Isra Mi'raj yang kita harus melihat. Ambil pelajaran dari peristiwa ini. Ada apa dengan Sayyidatina Khadijah? Begitu mengguncang Rasulullah, berarti tanaman Sayyidatina Khadijah. Begitu Rasulullah terkesan dari mulai awal perkenalannya sampai menikah, sampai melahirkan putra-putra. Tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan Sayyidatina Khadijah. Melahirkan putra-putrinya Rasulullah. Kita ingat abangnya Habib Faisal, Habib Adi meninggal. Kita bersedih, semua kita ketinggalan. Tapi satu peristiwa yang perlu kita ketahui ketika Sayyidina Hasan al-Basri dia orang yang baik ini salat jenazah
Untuk apa? Memenuhi permintaan dari muridnya Sayyidina Farasdah, syair yang kita kenal, betapa unggahan daripada syair yang berkenaan dengan Sayyidina Ali al-Abidin luar biasa, tentang Ali Sayyidina al-Abidin. Maka Sayyidina Farasdah sebelum Allah menyelamatkan istri daripada istri Sayyidina Farasdah radhiyallahu ta'ala anhu, digenggam kedua belah tangannya oleh Sayyidina Hasan al-Basri. Ya Farasdah, ma'adat dari hadzal yaum. Wahai Farasdah, apa yang kau persiapkan untuk hari ini? Seandainya hari ini kau mengalami kematian sebagaimana wafatnya istri. Ya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Siapa yang sanggup untuk menjawabnya? Gak layak untuk bertanya seperti itu. Tetapi Sayyidina Hasan al-Basri bukan orang sembarangan. Seorang ulama besar, wali besar, ahli sufi luar biasa, tahu betul hati daripada murid-muridnya yang dicintainya. Dibaca hati daripada Farasdah radhiyallahu ta'ala. Dia tidak peduli perasaannya, tetapi dia ingin menyelamatkan hal ini untuk umat Nabi Muhammad, agar berita ini sampai kepada umat Nabi Muhammad jadi pelajaran kepada kita. Ini maksudnya peringatan, itulah kita butuh peringatan. Maka dengan tatapan yang begitu sari memandang tajam tatapan sang guru, dengan tangannya yang bergetar, dengan lisan yang bergetar, maka Sayyidina Farasdah mengatakan, ada tuh yang ada yang aku persiapkan seandainya aku harus mati hari ini. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksianku bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk setiap saya aku persiapkan, yaitu pengakuan aku, persaksian aku bahwa saya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk setiap saya sudah aku persiapkan selama 60 tahun. Jadi aku tahu betul siapa Tuhan. Aku tahu betul siapa Nabi. Seandainya aku pulang, ungkapan yang luar biasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pantas sekali disematkan kepada Sayyidina Farasdah. Karena dia tahu mau pulang ke mana. Gak kayak kita, kayak kagak, apa kagak, meninggal inna lillahi. Kata mereka tuh pulang ke mana loh? Selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang pantas menerima ungkapan seperti itu? Idza asabatkum musibah qulu la ilaha illallah. Apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah pantas kita meninggal diucapkan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sedangkan kita enggak kenal Tuhan, enggak kenal nabinya, enggak kenal syariatnya, mau pulang kepada Allah. Kalau kita ini habis selesai acara kita pulang masih tahu rumah kita, walaupun mata kita ditutup pasti tahu. Benar gitu? Walaupun kita tidak sih. Tapi untuk kembali kepada Allah, bahtera lautan yang sangat luas, kita pasti ada. Karena kita tidak tahu mau pulang kemana. Belum sampai tujuan juga udah dimakan ikan paus. Kira-kira bayangan kita seperti itu. Kenapa? Kita nggak tahu mau pulang kemana.
Padahal Allah yang selalu setia kepada kita, Allah yang selalu menjaga kita, merawat kita, bahkan dari masih alam kandungan Allah begitu setianya kepada kita. Setelah titipkan ruhnya Allah pelihara, ibunya makan pedas, anaknya terpelihara, gak akan kapan dia mati. Benar gitu. Ibunya makan pedas, anaknya gak kapan dipelihara. Allah setia benar dijagai. Mandi buang air, anaknya buang air. Gak ada manusia yang hidup. Kalau maknya makan, ibu kita makan, kita di dalam kandungannya makan. Kita maknya buang air gimana? Maknya kencing gimana? Kita kencing juga dirahim. Kalau mati kita, hanya Allah yang setia menjaga. Ibu kita nggak setia, dia seenak-enaknya, dia makan terus-terus nggak mikir. Kita bakal bilang, ada dokter yang terus-terus. Yang kalau suami keras-keras, nganggur, nggak sayang kita. Bapak kita nggak sayang nengok ini juga kasar. Sengaja ngomong gini karena anda tahu nggak ada bayaran. Itu juga dia daripada prosper. Kan lumayan masuk angin. Itulah sungguhan yang luar biasa saya rasakan. Betapa mudahnya kita untuk berjumpa dengan Allah dan yang sudah. Tapi bukan itu. Nggak mungkin selama itu saya Farosdan mempelajari tentang Tuhannya. Yang mana Tuhan itu banyaknya. Cari Tuhan sebenarnya. Dipelajari sifat Allah, dikenali Tuhannya, mana sifat wajibnya, mana sifat mustahilnya, mana sifat jaiznya. Dipelajari betul, dia kenal betul. Ketika dia berhadapan kepada Allah di masa-masa dia ibadah kepada Allah, begitulah Sayyidina Farosdan tersenyum nih, yang gurunya luar biasa. Dia tenang melihat keadaan muridnya seperti ini. Dia persiapkan, dikenalkan Tuhannya, dikenalkan siapa nabinya. Kalau kita kan hadir maulid anak kita, yang pernah mau mempelajari. Padahal Allah sudah berikan jalan untuk kita lakukan fi Rasulillah uswatun hasanah. Dari mana kita bisa kenal kepada Rasulullah? Ada suri tauladan yang kita bisa ikuti karena kita tidak pelajari. Jadi jangan harap kita pulang dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadun. Jadi aku mumpung masih hidup belajar. Pelajari sirah nabawiyah, kenalin siapa nabi kita, kenalin saya. Alhamdulillah di sini ada Raudhatul Sadar. Jangan berhenti, jangan tinggalkan majlis taklim kita, jangan tinggalkan guru kita. Insya Allah semuanya akan bahagia, akan diperkenalkan Tuhannya. Saat kita kembali, pantas kita mendapat semangat, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara azan, suara yaitu pengumuman, betul-betul pengakuan. Ya bukan hanya
rasa sedih bahwa ada saudaranya yang meninggal, tetangganya, familinya. Kenapa? Ya kenal Tuhan. Bagaimana dia nikmat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu saja dari waktu kita cukup. Bentar lagi kita akan sesuatu yang lain yang sedikit dengan manfaat kita doakan almarhumah mengambil dan ayat daripada Abu Faisal mendapatkan janji oleh kakak di bawah dipertemukan mendapatkan buah hasil daripada hasil didikannya. Itulah perjuangan seorang ayah, tidak menonjol di dalamnya, tetapi akhirnya melebihi daripada kemampuannya. Itu saja Allah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau akid nih, ada yang mau nikah. Yang mau akidnya kalau mau nikah enak di sini. Ada yang mau di sini. Walinya saksi-saksi. Walinya saksi. Ini kan penghulu tidak catat baru yang pakai nikah lagi. Dulu yang awalnya sendiri. Hanya bapaknya, walinya. Aku wakilkan kamu dan aku izinkan kamu di dalam menikahkan kawinkan putri saya dengan mahar 100.000 rupiah. Dengan tunangannya adiknya Soli dengan mas kawin 100.000 rupiah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun amma ba'd فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله ذلكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وحرم السفاح وعاد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى عامرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تناكحوا تكسروا به فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قولوا جميعا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله من ترك الصلاة ومن تقصير في الصلاة أستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة أستغفر الله من ظلم الخلق أستغفر الله العظيم وأتوب إليه قولوا جميعا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام Cuma ditulis nggak punya bapak.
susah. Oli Syamsuri. Ini Syamsuri atau Syamsuri? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Penting nggak ada studi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, bahasa Arab. Bahasa Inggris saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Hina Mubarak Andi Khairamsah bin Ali Samsuri Uzawiduka ala ma'am Ini namanya Aditya. Ini tulis Binnya siapa? Ada yang udah kenal 50 tahun. Ini Aditya dong. dengan Aditya. Ada tadi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Hina Mubarak Aditya bin Ali Samsuri. Uzawiduka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasbihin bi ihsan. Ya Hina Mubarak Aditya bin Ali Samsuri. Zawwajtuka wa ankahtuka mahdubatak Nabila Putri Khairamsah binti Andi Khairamsah wakili waliyuha abuha bimahriha mi'at alaf rubiyah dan mi'at alaf rubiyah nakdan وقلت nikah wa tazwija bima'adil mashhur halan. masih kurang nih. Pakai bahasa Indonesia itu lebih afdol. Iya. Jika ke Arab-Araban. Makan tahu tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Hina Mubarak Aditya bin Ali Samsuri. Uzawiduka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'ruf wa tasbihin bi ihsan. Ya Hina Mubarak Aditya bin Ali Samsuri.